ለምን አሻንጉሊት ታቅፊያለሽ? እሱም ሌላ አሻንጉሊት ገዝቶ ለምን ያቅፋል? ሁለታችሁም ተቃቅፋችሁ መተኛት በቃ። ታዲያ ለምን ተውሽ ማቴው? እኔ ለምን እችላለሁ? ምን ያደርጋል? ምንም ጥፍጥፍ ብሎ እኮ ነው የሚተኛው። ጥፍጥፍ ብሎ የተኛ አሁንም እኮ ከአንቺ ጋር መተኛት እኮ ነው የፈለገው። እኔ ደግሞ ከሱ ጋር መተኛት አልፈልግማ። እሺ ማን ከብሩኬ ጋር የተኛ? አትፍሪ እኮ ተቃራኒ ጾታ ነን። መፍራት አንድ አይነት ነን። አልገባኝም። ብሩኬ ምንም አንድ አይነት ነው ከአንቺ ጋር አንድ አይነት ነው መሆንም ያለበት። አንድ አይነት እኮ ናቸው ቤተሰብ አይደሉ? አንድ አይነት ማለት አንድ አይነት ጾታ ነን። አንድ አይነት ናችሁ በቃ። ጸጉሩን እያሻሸሽ እንቅልፍ እንዲወስደው ማድረግ። ሶፋ ላይ ጸጉሩን አሻሽለታለሁ። እዚህ ሰው በተሰበሰበበት ሰው ምን ያደርጋል እንዴ? መፍራት የለባችሁ ብሩኬን። አሁን እንደውም መፍራት ያለባችሁ እምቢ እያላችሁ ስትመጡ ልጁ ወደ ሌላ ነገር ወደ ቫምፓየርነት ይቀየርበት ይችላል። ቤቱ ይበርዳል ታውቂያለሽ። ቤታችሁ ይቀዘቅዛል። እሺ የሚበርድ ቤት ታዲያ ብሩኬን ብቻ አንተኛ ማለት መቻል አለበት። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? ውድ ቤተሰቦች አከም ጅርተኒ ቤተሰበ ቃሊ ነጋ ቀብደኒ ጅርቱ አልሐምዱሊላህ ጅራ ገለተ ረቢ መቴናል። አራ ልጅቱን አታሰቃዩ። ምን ሆናችሁ ነው? በተራ መጣችሁ። ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት ነገሩ ወዴት የሄዳችሁ ነው? የአሁን ማስጠላት ነገር አትስሩ። እውነት ሀይሜ ራሱ ፊቱ ወላሂ በጣም ደብሯታል። ሀይሜን እንደዚህ ስትሉት እናንተ ግን በቀልድ ነው የያዛችሁ አይደለም። እናንተ ፐረንኪ ነው የምታደርጉት። ግን እሷ በእውነት አሁንም አበዛችሁ። አማረራት፣ ልጅቱን አማረራችሁ እኮ ፊቱ ራሱ ወላሂ ቢታዩ በጣም ይደብራል። ምንድነው በተራ መጣችሁ? ልጁ እንደዚህ አብሬሽን ቀፊተኛ አብሬሽ እንደዚህ ያደርግ የምትሉት እናንተ ግን እውነት ነው፣ በቀልድ ነው፣ በፐረንክ ነው የምታደርጉት። እሷ ግን ደግሞ እንደዚህ አይደለም ቀልዱ። አሁን ልክ አለፋችሁ እናንተ። እውነት ትክክል አይደለም። እንደዚህ አታደርጉ፣ አታስቃዩ። ምን ሆናችሁ ነው? ወላሂ እንዲ ወዴት ነገሩ? አንዱ በተራ መጥቶ እሱ ጋር ተኝማ። እናንተ ማን ቤት ናቸው? እናንተ ነው የምታዘዙት? ምን የሆነችሁ ነው? ወላሂ ፊቱ እንዴት ክስክስ ብለዋል ብታዩ። ይሄም ይመጣል አብረ ለምንድነው እሺ አትልም? ይሄም ይመጣል ለምንድነው እሺ አትልም? መፍቱና ምንድነው? ምን ቤት ናችሁ እናንተ? አራ በቀልድ ነው። አዎ አውቃለሁ ቀልድ ነው። ግን እሷ ደግሞ እንትኑ ላይ ቀልድ አትቀልዱ። ወላሂ ጥሩ አይደለም። ምን ወዴት ነገሩ? ፊቱ እንዴት ክስክስ ብለዋል ወላሂ። ራስ ጠላችሁ። ሰውንስ ምን የሆናችሁ ነው? ፍጹም ቤኪ አረባካችሁ ተው ልጅቱን ተዋት። ምን የሆናችሁ ነው? አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምንድነው እሷ ልብሱን ሰብስባ ጥፍታ አትልም? ለምንድነው አትውጣም ከቤት ምናምን? እናንተ ደግሞ መልካም ንግግር ሰደቃ ነው አሉ። ሰምታችኋል? ስለዚህ ኩሽታ ባገኛችሁ ቁጥር እናንተ ማይሆን ነገር አትናገሩ። ማይሆን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በቻላቸው ተዋቸው። ይበቃል። ፐረንኩ በሉ እንጂ ሀይሜ ከቤት ውጪ። ለምንድነው ልብስሽን ጠቅለለሽ አትውጪም? ለምንድነው ጥፍት? የት ነው የምትሄደው እሷ? የት? አራ በጣም አስባችኋል። ለሀይሜ እንደዚህ ብታስቡ እሷ ከቤት ልብሱን ጠቅልላ ስትወጣ ነው የምታስቡት? እንደዚህ ነው ምኞታችሁ? መቼም የቱን ነገርን የቱን እንተዋለን? መተው ብቻ ነው። አላ እስቡሩን ስጥ አኩማ አርጊተኒ ጋ ሀይሜ ኬኛ መቴል ዱፍቴ ጅርቲ dhugaa mucaa akka isheen of jibbitu gochaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kunillee naqa kaameraa dhaabee burkii qorri ajjeeseera mucaa akka maraatuun godhiin si wajjiniin haa bulu. Kunis taraasaan deema, kunis si wajjiniin haa bulu. Maal jechuudha? Ajaa'iba! Nama dhibdu. Dhugaa rabbii nama dhibdu waan hojjetaa jirtan. Mucaan of jibbitee jirti. Kana biraan immoo
Haimeen daalachote wallahi daalachoteetti jechuudha dhugaa dubbachuu wallahi akka duraatti gammachuu hin qabdu jechuudha. Namoonni gargariin immoo maal jedhu akkamiin irratti akkasitti qalladu mana sana dhiistee wayyaa ishee fudhattee hin baddu kan jedhaniit faatu jiru jechuudha dhugaa rabbi. Maaliif isheen kana wallaaltes miti siin jettaniifis miti kanas guddaa miti isheef deemuun jechuudha. Garuu immoo qaldii matoo ta'u qaldiirra jiru barankiidha garuu hin dheeressan. Kana keessaan immoo mucaa cannaqanii jechuudha. Kunillee dhaqee maarsi godha wajjin hin bulte waasi godhu iyyuu hin qabu maaliidha jedhuun. Isheen immoo amma maatii koo bira nama shoma jaarsa ergee maatiin koo si kenne amma jedhanitti du'eetoo biilla as korra keessani wajjin hin ciisuu jette isheen. Wallah gobos አጨብጭባለሁ ወላሂ ጥሩ ጎት ደግ አረገች እውነት ብዙ ሰዎች አሉ ዝም ብሎ ቀለበት ሲያርሰሩና ታውቃላችሁ ምን ብዬ ነው የምናገራቸው ስለዚህ እንደዚህ ሰው አይደለም እኔ አለች እሷ ደግሞ አኒሞነ ማከሲሚቲ ጀት እንጅሩ ቀለበቲ ወደኒ ወይንም ቀለበት ጓደኛቱ ማንጅረናም ነከሲ ጀት ሰው እንደ ጎረቤቱ አይደለም እንደ ቤቱ ነው አለች እሷ ደግሞ እውነቷ ነው akka ollaatoon ta'in akka of taataniiti dhuguma ishee jette yataabaat hunatu no kanaafiyyuu amma beekin illee hin naqa fitsumeen illee lammaffaa jechuudha sakaleessa irratti sakaleessa ayyuu namni uu jedhee miidiyaa luka tokkoon dhaabanii har'allee dabalee dhaqee waan hin taane haasaa fitsumeen illee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu mucaan cannaqina mucaan of jibbitee jirti dhugaa dubbachuuf of jibbitee jirti deemtanii kaameraa qabattanii manatti fuula ishee kanan agarsiisedha namatti dhugaa rabbi baay'ee tokkotti dhugaa siqaayii keessa galtee jirti maaliif sinitti aartaniittu kaleessa viidiyoo kaleessa irratti aarteetiin isheen dallattee lammaffaa irratti gadhiistanii jechuudha. gadhiisamuu irratti muggutii meeqaan miti inni sin gadhiistani kaleessa takkaa gadhiistan takkaa dileet gootan lammaffaa gadhiisame viidiyoon jechuudha irra deebiti. Kanaafuu waan nam baqa maaliif akkamiin ishee irratti qalladu kun intinii ishee irratti kan jedhanii namoonni baay'een aaranii dudubbataa jiru jechuudha. Fuula ishee kan akkas taatee arguu ishee hin barbaannu warra jedhanii faatu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu axxanii waan namni sinirraa jibbu tokko qalbii siniif qalbii fakkaata garuu nama taa'ee ilaaleef immoo amala akka taakkatii keessan yoo ta'anii ilaalanii maaliif akkas jedhu maaliif qalbii godhanii kanaan ishee irratti qalladu muudii maafa ishee irratti akkasitti qabatanii jedhanii warra cici jedhan jiru wanta ta'eef dhugaadhas immoo waan qalladdan hin dhabneesin mucaa axxanii bakka isheen teessutti hin saqaayessina dhugaa rabbi isheen kiwu jetteetti kiwwachuun amma roobeen adaamaa fakkaachuun amma adaamaan finfinnee fakkaachuun amma kiwwachuun amma anaan ineen dhugaa muqatte hin qannaste maase qaqanii mucaa adda ishee jirtutti kaama kunis maarakkina qaba hin beetta burukeetiin amala isaa beetta waa tokko isin godhu qorra saatiin kun maaliidha maal kana haasa'u meezim jedhanii dhugaa rabbi dhugaa balleessitanii jirtu sinitti aartee jirti haimeen beekis fitsumees lamaan keessan dhugaa laphee maa sinitti aartee jirti jechuudha. Kana gochuun qabdan deemtanii saqaayessii namuchaa dhiisaa aaraa galfattume dhiisaa bosoo maal qilleensaa fudhattu cinqitanii yoo shunkurtii yoo maraattanitti ta'e jette sin sadan deemuu qabdu mana kiimii jettee jirti rabbii miskiina nama asoonsisti dhugaa dubbachuuf maaliif boon jedhee taraatti furamanii garmatti afuura baafattu dhabdee miskiina hin gurraa akka isheen itti huqqattee kaa jettee ijii kuni keessatti duuteetti hin boossinatti fakkaata dhugaa nama jibbisiistanii dhugaa ammallee. Dhugaa har'aa booda boorus akkasuma taatanii dhuftan jennaan ani hin beeku. Sinii dhumatte mucayyoon cannaqiinaati isa zoor jedha biraati zoor jedha amma keessa daangaa darbitan itti dhiisa
እኛ በመሀላችን አንድ የተሻለ ሰው አብሮን እንዲሆን ያደረግነው እሱም ይኸው እንደ ልጅ ስለሚያደርገው ነው። ገባ? የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አያውቀውም። አሁን እንደዚህ አይደረግም፣ ሲጀመር አይባልም። የዛን ቀን ላይ መገባል። ከዛ አትሂጂ ክላስሽ እዚህ ደሪ በሚል ሰበብ ነው እዚህ የተዳረስ ነው አይደለም እኮ። ታዲያ ለምን ትንሽ ማትዩ እንዴ? እኔ ለምን እችለዋለሁ? ለምን ምን ያደርጋል ብሩኬ? ምንም ጥፍጥፍ ብሎ እኮ ነው የሚተኛው። ጥፍጥፍ ብሎ የተኛ አሁንም እኮ ከአንቺ ጋር መተኛት እኮ ነው የፈለገው። እኔ ደግሞ ከሱ ጋር መተኛት አልፈልግማ። እሺ ማን ከብሩኬ ጋር የተኛ? ከአንቺ ከሱ ጥፍጥፍ ያደርግክ ፍጹም፣ ይሄ ጥፍጥፍ ያደርግክ ብሩኬኒ ይሄ ወጅዲ በላይ ጠፍጠፈ መረፉ ሲንጀዴ ስሪ ዱር ማረፋ ቱሬ ማላ አዲሲ ማሊጣ መስረቅ ረፋ ጅረ ዱረስ ረፋ ጅረ ማይኒ ቆቡማ ማ አዲሲ ማልቱ ዱፌ ማልዚቹ ዱጋ ረቢ lakkisaa dhaabachiisaa waan jalqabdanii dhugaa rabbii kana keessa dhugaa gaafa daangaa darbee haimeen dhugaa rabbii qabana gadhiisaa jechuun amma kiiwachuun amma dhugaa rabbii sinii obsiteetti gaafachi immoo kanaa olitti fiddanii booda akkas taatee akkas gootee hin jedhina mucaa dhugaa rabbii hammarrartanii jirtu of jibbisiistanii mucayyoo deemtanii irratti nyanyanyanyin jedhina dhiisaa fuula bashee kana waraabina dhugaa rabbii waraabina akaanatti miti mucaan akka dhadhaa baaqxuu isheen intini fakkaatu sababa keessaniin cihu jettee kellelloote qilleensa rukute kana cinqii keessa gashitan yaaddoo keessa galte assaabii keessa galte mucayyoon ayii hojii keessa nyaadha dhugaa rabbii hojii keessa nyaadha maatu siin gashee mi amma siniin jedhe maaluma siin gashee yoo ta'e ብሩኬ ብቻ ነው ሀሳው ብሩኬ ብቻ ነው አጋፈጡ ምን ያገባችሁ እናንተ ማን ቤት ናችሁ ስሪኖ ጀኔ ዋንሲንራም በሬኔ ዋንሲኖ ጀተኒ ፈጹሜ አቲ ዱራ ወዳጀሽ ቱርቴ መገሩ ጠላታቴ ጅርታመቴ dura gara ishee turte mala amma dogongortee jirtaan eddee dur dhaabatte irraa walliqeettee jirta amma jechuudha. Miskiina maftaa bichaadha gara ishee dubbatu maftaan illee araba akka ishee bira dhufne akka dhuftanii waa tokko isheetti dubbanne jedhee jira. Fassumee hojii keenyaadhu mucaan miskiina wallaahi goota dhabdee ije keessa laatti yaa rabbi yaa Allah. Aarte jirti immoo of eegi jetteetti stoophatti siilaatti mastaqaqaa sitti kenniteetti yoo diddemmoo situ beeka garuu mastaqaqaa sii kennitee jirti jechuudha. Kanarra mastaqaa kanarra darbitee immoo diddee yaa wayee lakke dhugaa dubbachuuf ምን እየሆናችሁ ነው እኮ ልጅቱን አስጨነቃችሁ። አሁን እሷ እንደዚህ ብታጨስ እንደዚህ ጭንቅ አረጋችሁ። አሁን ሰው ብዙ ሰዎች ጥፊ ምናምን ያሉ ነው። አሁን ብትጠፋስ? እሺ ብላ ብትጠፋስ? የት ብላችሁ ነው የምትፈልጓት? አንድ ቦታ ብትደበቅስ? አረባካችሁ ታው በኋላ ጉድ እንዳረጋችሁ ጉድ እናንተ ጉድ ፍርድ ገራ ከራሳችሁ ምን አገባኝ እኔ አኩማ ማነሞኒ በዲ jedhan kana otoo amma kaatee jechuudha. Ijoollee magoodonyaa biratti baatee baddee gudii yoo sin gootee eessa jettanii barbaaddamu fakkeenyaaf manuma baatee manatti yoo deebi'uu dhiiste. Kanaafuu taragaaggaa waan hojjettan kan tokko waanuma dambara yoo taate mi'oofti wanti hundinuu daangaa toon darbiin likkiitti hin jiruure waan mi'ooftu likkiimatti'a. Kana ammas hin daangaa darbitan kana fakkaata viidiyoon kun tana dhaggeeffataniif galatooma.